Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya ka ha ri odd man. So namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Bliss Boy leyi nga ta hi kha hi n'wi linka very Mr Tsivunu hambi ni hlaya swo kwala and also Gagash then makume hi ta hi kha hi hetela hikokwala Afrika na mhaka leyi nga ku trendeni leyi yo Vatsonga vanhu na Mazulu hayi swilo swa kona or part 1 yi kona hambi part 1 ya yena mina a ni vula ku part 1 swilo swa kona hi vekerini Bliss Boy kwate ngopfu swinene impela i defender nsati man i tlhela vuya hi tin'wana ti-post la a xi tlhe xi vuya kambe Bliss Boy xi luma bya pitbull kahle xi tshike hi fike hi vona Bliss Boy a kombisa timhaka ta ku phorisa lero exercise power na la swi nga fanelangiki ri ti duvule xikun'wani le ka Mageva. I think leswi a nga kha vula hi mhaka makhadzi yi kombisini ku i na ti-proof phela loko makhadzi vheta xi kombisa ku i na ti-proof Gagash hi vona a vuya retreat phe Gagash a nga ha attack-angi a n'wi tiva Gagash munhu wa attack ta vuye swin'wana a nga ha vuya nga attack i delete na ti-live video ta 32 ti ta khatchinga ivi swilo swa nyama swi sungula ku vukulavukula swi tsandzeka no vona right na wrong hi tichayini mbavo leswi of course Bliss Boy ka kombisa swo va na ti-file impela makhadzi na Bliss Boy la a ni tshama ni vona Gagash a ndla so ka ti-beef la i hlulwesi the-raid a retreaters the-raid yo swi vona hi a xa ha ri busy Bliss Boy ku na tin'wana ti-comments ni nga fika ni ti pfulapfula la so Bliss Boy swi nga se hela tlhela responda again le ni ta lava ti-comments ta kola hi fika hi vona tlhela responda vanhu vo fana vo Mani Melos na ku wa trenda yena I don't know trenda for what but swi komba dumile ka on Facebook fika kombisa ku se mi endla leswi swo lava mali ya meta hi fika hi vona Bliss Boy fika kombisa ku timhaka ta ku a hi le geregeni la man famba mi ya tlangela le ya va n'wi twangi before hi hlaya leyi nga henhla xi nga responda Bliss Boy ku na Makhovela i fike kombisa timhaka ta ku ende a famba hi polo before a kuma mhani loyi ko hi swona kona hi swona Gagash a fambi hi polo yale unless swi yo kotlanisa but yena a fambi hi polo ko so maxelo hi fike kombisa ku va ti-live yi famba i swi tsale njhani holowana okay live yi fambe 54 minutes so hi expecta 54 response ya live a nga yi endla mi te yi grootman mi nga ni correct mi te a yi grootman okay so hi fike hi vona Bliss Boy fa kombisa timhaka ta ku sweswi ni nga vula swona hi swona swi nge cinci so Bliss Boy kombisa ku wa ha to posta up to 54 wa ti-posts a responda live Black Myth na swilo xi hleka xi ku yena ndzuwi and then Bliss Boy kombisa timhaka ta ku va ti duvule xikun'wana boti wa wena va hiseliwa ne before ya ka section ya Mr Tsivunu la xi tsala yin'wana post na Bliss Boy kombisa ku a mi lavi xireche va ri ku xavisiwa xireche le 17 masipala le 17 va ri ku xavisiwa nyama ya xireche le 17 masipala le 17 xireche a ri nyama leya homu leyi I'm not sure ku YouTube yi nga react njhani but let's show let's leave it YouTube ya bora nkarhi wun'we but let's leave it hinkwenu na xi tiva xireche nomu luwa homu luwa nkarhi wun'we mu tlhela mu kuma yena wu na sisa nyana so nomu loyi ma wa namba wona ya a hina ka Mr Tsivunu na nyimpi ya Bliss Boy vona kahle ku ndleka yini la Mr Tsivunu yona yi nga n'wi sungula vhele hi clip yo karhi loko fika ni cheka first clip la fanele kuma ku i Chivunu not Chivunu sorry na ta rhabisa ku yini ni repeat ngopfu Tsivunu and mi ta ni correcta ngopfu before mi fika ka section but it's fine I accept and we're wrong it's very Chivunu swi vula yini Chivunu swi vula yini ku ni twa a tlhavula leswi wa ka clip yin'wana Zuma
xivundu xa Dingani na xivundu xa King Shaka. A swo rhuketela nje. Hawe sivundu sakho, sivundu sakabafuwi, sivundu semvango, sivundu saka Arezi mi hi byele hi nga ta famba hi veka swo rhuketela. So ya mara ngoya yi fike yi vekela yi ta clip leyiwa. Ta kombela ku yi fast forward nyana swi kota ku va fast because in 3 minutes hi nga ta hlwela ngopfu. Se ni kombela ku yi fast forward nyana. Yi ta veka 1 minute something and stuff like that. Let's go. Ta yisa ka 1.5 ne? 1.5 or 2.5 antuku yona loko yi endla automatically yi yisa ka ma-speed. Hi ta vona kwana ku hina va ni fikini mahunguni ma ka Gaza va ri ku humeleleni ka ralo jena. Mina Gaga xina favor a xi take shit no matter how big you are, he doesn't take shit. Lo sister ka hina lo u endla swo minkarhi yo tala. Don't mix business with pleasure, my sister. Wena vatlambi, don't mix business with pleasure. If your boyfriend is not evela makhadzi yeah booked at an event or the booking style famba ngendlela, that doesn't mean you must be against that event. Uta on a business wa xitiva xangana no huma la ka mashampu uta on a business. I'm talking to you right now. Tinyimpi letiya ta Gashman na lowa lapho bani loko ti sungula, you were not there here last day. I was still ku sungule kwi. So when you're going to perform at the event, you're not going there for Gagashi, you're going for your fans. What about your fans? Because of pillow talk, we're not like women boyfriend ya wena ku ri sabotage that event. No, wrong is wrong. Mina solo waka hina loko atwa le evela makhadzi infikirini kahle ngari ya mpengisa trebala ku yena imali. You're a big and actress big artist. Don't mix business with pleasure. No. Go there and do what you do for your fans. Not for an individual, but for your fans. Not for Gagashi, but for your fans. People, they went there to buy ticket. We're not in ulawa kwenza swin'wana leswi nga tivani na ti-event vutobori bya ku pengisa n'wana ka hina. Those guys, they've been quarreling since last year. You're not there. So you don't know where it's coming from. Nga pengisa swi fanya leswi lapho bwana. Ulawa ku tonela business. Go and perform there for your fans. Both of you, your boyfriend and you are artists. Or rather, you must state in your contract to when you rambiwa gigini kana boyfriend away. Then people will be aware. But as an individual, mwana event na performance here. Seka ku ngena tinyipita ti pilot talk ba ku hevetela ku afika la wenza ngari wena don't do such. What you did is wrong. Wrong is wrong. If how come you were supposed to call the event organizer ku hey nifikini. But it's like you mo plan. Naloku ya komba wanga tsakanga because your boyfriend is not there. He's been quarreling with the guy. No, my sister, we don't do like that. We have been here in Gaza. Gaza kale recording ngini shoko mo. Itiwa tinyipito kala nguvu. And when pela you are not perfect or saint. So mina likusola ku you didn't handle your things professionally. So mina ku ya mina on my analyzation. Oh, when just look for boyfriend ya wena. Not ukulanguta ku defense ta wena itoba se kanjani loko ngakwana event or ngafika event. Ula ukhanya Gagashi. Ngakhanyi Gagashi different. Ngakhanyi an individual person ka different ta wena. Vena tinhlamba yena hofu ni ta yi khata kahle ni hlele tinhlamba ti nga tinharhu ni ta yi khata kahle and stuff, so a yi fikangi kahle mhaka leyi ka Blissboy because ya respond. Yeah, Mr. Tsivunu yi fike yi respondiwa hi Blissboy ngo yaliya and stuff like that. Yeah, and the picture loko ni languta initially without analyzing it properly a ni twi na ku mahosi bouncers a ni na ku hava ta n'wi bangobi so okay loko ni yi languta so image leyi before ni yi pfula mo swo leswi yi nga ndlisa a ni ku i mahosi bouncers ngo yaliwa va yelana nyana sort of ku na resemblance yo karhi mo nga mi nga langutani kahle a ma ni twi na ku vo langutani kahle mahosi bouncer ma vona mahosi bouncers la ivi hi tsutsuma hi ka image leyi mi nga zami yi analyze kahle or ku yi langutisa kahle like on a first glance kahle ma vona before like yi pfulapfula mi nga ze mi twi na ku i mahosi bouncers before ni languta a ni twi na ku mesta a ni twi na ku va mahosi bouncers and stuff, so hi fike hi vona Blissboy fa kombisa timhaka ku ma va tiva lava a ndzi ku va ku rini kasi is just a fat worm xivungu xo layitha njhe i xivungu ne Tsivunu ku nga ku ri xivungu mi ni pfuna. Okay, from now on a ka ha ri vona Tsivunu, vito ra vona i Mr. Xivungu. Fambani mi ya fela le na the biggest boss ya n'wina. By the way xi Blissboy xi kombisa ku Gagashi tsutsumini no rivela ku yi hlaya post leyi xi kombisa timhaka ta ku leswi va nga kotela swona swi va tsandzeni va ri vatswatsi mfana ka Gaza n'wina xo celebrate ku va xi winini Blissboy swo dripa xona yale na drip kwalano yale ya masiku lama hayi quality stuffs. So after this yi tlhe yi responda kambe Mr. Tsivunu yi tlhe yi vuya kambe yi ta responda to Blissboy la. Let's go.
ya nakona ni ta kombela ku yi fast forward at 2x mi ta swi twa yi ta twala yi a bit slow ngwenya that's why yi ta twala mi ta yi post delete mablisi ukwatini mablisi ankahle beef ntakwavisa ayi mina lo walulu mina ngiphinga leli mapolisi yazi ayini bashela wena setokhumba timhaka leti ntakwavisa ankahle bakhuza abangani ba wena engantweli futhi ramkhegula mina ramisiyo basa utovulavula mpungulu se ani awakhuzeki ani ukutaka ta hina vele udashboard xa khegula ata akhuzeki tingwenya mablisi ntakwavisa awu fana loyi awu vana nchumu phela wena awu ntuli nchumu hayi next wo va tlapi then na ti large followers le ka Facebook hayi la ka TikTok ndzi zawona nchumu le wo khangiwa le wo hloma le section yakona wo hloma va vutisa lava swi tivaka i kona diamond shining diamond ita ku tlakula na wena kwale a swi tiva yini va ba lavo va banuna ita ku tlakula diamond shining diamond kwale va vutisa ku shining diamond yini va ta ku byela kahle loko mi khameta ti-pilto ka leti ku mamindi ku fanele u pfuka hi mani wa vona va nga tele straight ani kahle ita ku tela shining diamond a swi tiva yini u hleketa ku wena wo fara yini le xi nga tlula vanhu van'wani la u nga na nchumu mablisi wo va munhu ntsena njhe wa matino man'wani ma vampire ma phinde malano matino ma kona ma ringana a wo va na nchumu kwalano lava nyanyuka loko va twa yitshwa a va tiva hina i ta huma fashion u ta sala rivaleni a byela hi kwe u nga yi tweni xibubu xa mukhegula hi kha hi khuza hina va kula ni wena un'wana u hlangi wena phela u khuza so khuzeka hi n'wena nga va cheli moya mukhegula va lava mina ni vulavula na vona indirect so va byeletela wena wa nghenela ehana oh va rini i nga fiki maphoriseni because mina i beef nda ku beefa day by day va fine un'wana u khuza u relax mara se u nga ri u lava ku promota gig ya wena hi hina mablisi relax antwana u nga ri n'wana wena n'wi yisa loyi i nga twi mambhevhe va mukhegula mo basa u tata u yi sukela for nothing u khuza a ku tiva kwalani ka hisa u ta vuya ku fana van'wana va vutisa ku vangani va nga tlakuli wa diamond i shining diamond kwala va ta ku tlakula vo big pro u va vutisa namuntlha madyambu lama loko mi endla pillow talk u vutisa ku shining diamond hi yini i ta ku tlakula kwala i tlakula vavanuna vo tala kwala i khe va cukumeta handle ka darata so wena wa hloma kwala u nga tokoliwa munhu wo hloma mina hi ngwe pugwani relaxa i ta ku vavisa ni vone post really and stuffs like that okay hi fike hi vona Bless Boy a kombisa timhaka ta ku sorry eka valandzeri va mina mi swi tiva kahle ku ri mina a ni munhu wa nomo lava nga na nomo mi va twini ko va ku na mina tanihi munhu ni ve ni twa ku vava loko munhu loyi a ri close na mina a hetelela a vulavula hi ndlela liya hi mina a tlhela a ni rhambela na masocha ya yena ku lwa Gagash but anyway this my last post ni reply kumbe ku posta hi swilo swo fana na leswiya cause a hi lifestyle ya mina leya danko and stuff like that of course nga fika komisa swona by the way na Black Myth dibini nyana na dollar ku na posting ya Black Myth ka hi vona yana la leyi fike hi vona Black Myth a fika komisa timhaka ta ku xinjhani lexi xi fana na nkulukumba wun'wana xo vukula ntsena xi na swo khomeka ku lwa Gagash Gagash i seleteriwini yena i boyini Gagash hayi swo huwa na iyo hwi i yo luza Gagash iyo swi vona hi ku iyo luza a va la ku n'wi khomisa na hi ti-bribe leti vi ngo wa teka hambi ntiyiso hambi a hi ntiyiso I don't know mara ni vona a hatla a retreat maybe ntiyiso we don't know we don't know and stuff like that okay eze mi swi tiva ku na match leyi nga ku teni a ni nga ze ni landzelerisa ngopfu swa hlanganahlanganya swa kona but kokwana Afrika yi tikombisa na yona yi stand firm ku ri yi ya ku lweni ka nyimpi na yona guys as a Gaza nation guys ayikhomaneni hi lwa na mazulu ma nge hi tsanzi ma hi dlayerini n'wana ni hlekisi hi vula ra yona kokwala Afrika hi ta voya se lexi nga kona mazulu a hi manqenge guys a ku na ku vulavula ka yini hi ta dlaya hi dlaya na vo hi la ku va dlaya mazulu ma la ku fa ma fane ma fa guys there's no way nge vulavuli milomo guys hi onhekeriwini mazulu ma fane ma nghena hansi hinkwawo malama ma nga ri ka match malama ma nga ta va ma ri ka match ma boheka ku fa wena mthakathi wena on 30 June I'm going to kill you wena I'm not scared of you I'm here in Joburg I'm here in Johannesburg I'm a Tsonga from Limpopo
va ta hisa nguya leyi ya hi mbheza kokwana Afrika va ta hisa le Mitsonga from Guyana. Ani ku chavi wena. Chavisiwa nceba nge chavisiwa ncebe mina never. I'm not scared of ncebe mina. yeah Hey wena. I'm not scared of people. I'm not scared of Zulu people, man. Me not Zulu people. I'm not scared of it. Today, yeah, now I'm in Soweto. When I'm done, I'm going to Joburg. I'm not scared of Zulu people. I'm not scared. I'm not a foreigner. I'm from Guyana, Limpopo. Mazito Amos. Mr. Telafas nini. And anlalutu nini. Niyabona ukuthi amashangane yene mali, amashangane ezinto ze right, amashangane banendlu. Nina anlalutu. Nicabanga ku nina. Ni mani nini. Nina. Hey. ni mani nini ai xizulu lwana hey Hey, Mazulu, we are going to kill you on 30 June, Mazulu. Wonke Mazulu. Wonke, mangithola endleleni umZulu ngiyakushayisa mangithola nje ngikukhulumisa ngizwa ukuthi uthi ngiyakushayisa ngemoto. Mawuthi ngiyakushayisa ngemoto. This is our country, guys. anu vari melo watlumbiwe hey ay ta wela hayi leswo loko ri amukeza subscribe kombela mi tika subscribe. And one day boyfriend yaleyo ya wena ya phorisa yi ta ku duvula na yona. And one day girlfriend leyo ka mbala butsu na masokisi na magondolo yi ta vuya la mtini pfula bundzu ri nuha ku fa vanhu la ndlwini. Girlfriend ya butsu na sokisi ya ti contract u ta vuya ku ta pfula bundzu ku ta fa munhu straight vanhu va ta khomiwa ti alsa na mi byela xixi hambani.